هلبستا 100 سالی فاشیزم مدنی فرحو ام د سالوگرا 27 کمپلویا ناونتویدنه و نجات پرستیا ترک بخوینا کردان بدمست به هلبستا 100 سال فاشیزم جالی سوسیولوگ ترک نزیه مریچ و هاتیه بکار آنین و دبیجه زانستا ایرو ماکینه این مرنه دافرینه مخابن ترکیه زانست نینه میلیتاریزم هیه کانونجی جوپین فاشیزما موسولینه بوی رنگی ریل بر بشکتنا میجی مروان تگرتن جواکشی بر بخشیما تاریوتی آجوتن دما دیوارین ستاتوکیا دولتا انقره هاتن آوا کرن همو دکترینین جواکی و سیاسی هاتن برطرف کرن سوز و پیمانین ده کنگریا ارزوریمه ده درکتن پیش ده چارچوبه بیانا آماسیای ده هاتن تونه کرن 100 سال انگوی سه هات دست بکرن انگوی سه دیواتیا فتساندنی دیواتیا ترسی به وی ترسی کلیماتین بدن امروف دو گوهرن عبدالله اوجلان وی فتساندن بگوتنا دیلگرتنا درکه ده بنافدکه اف سیستما دستلاتدارین نخوشه و جواکشی هر دم ده سوسیدنه اف دستینی جوالی پاشاین اطاعت و تراکی و وکه کانونک الهی هات نویساندن دوشرمین کو ارنگاریا وان نبو به اریشین درندهیق گل قرکرن تراکیا دریارش اگه بشکش آناتولیا کرن مالی خواه نهاجی دخوازن گل کرد قربکن کردستانی لسر ناوی خواه تاپو بکن اف دوزکه به دین و ایمانه به ایدئالا آواکرنا نتویک اسلام و ترک کتا روژوی اف دوز خودی ارگانیزمای که حیوانیه و فاشیزمه بریا فاشیزما هیتلر به 20 سالان کتا پراتیکه دیوی سردمیده جلادت بدرخان ده هلبستا بلورا من ده گوتنا خمروینا ترکسرین دنیایی بکاران جگرخوین جی گوتنا هوار بکار آنی و لیدی هر کچمه دیروکا فاشیزم دنگ خواه بلند کرن مخابن وان دنگان نکار بو ریل برقود کرنا تکلیا دیالکتیکا مروف و دیروکی بدراوستاندن جوی روژی و حتی ایرو فاشیزم دوام دکه مخابن ارگانیزما میرات سدین اتحادیان نهاته گوهردن جبو وی امنی کارم به ایدئالک میستیک نزیک ببن کریارین فاشیزما اتحادیان دیالکتیکا زانسته تونکر بریا کوهن جخواندوان بجن گلو او نمروف بون از بجم راست او مروفن لی امور ارگانیزما یوان نمروفی بو جسالین 1921 و حتی ایرو لارنگاریا کردستان قرکرینه دکن چکن کیمیاوی بکارتینن کسین کو جیان بکوجن بگوتنا اوجل دینازورن بگوتنا ابن خلدون روژه تاری دکن بگوتنا زردشت پیغمبر دیوین کو اورین رش لخواد پیچین و دردکوینه نیچیرا مروانه پاشاین مونارشی زانبریا پیمانا سایکس پیکوت ده سال 1909 ده لاناتولیا و کردستانی دست بقرکرنا گلان کرن هزین هگمون جی به پیمانا سایکس پیکوت بنگه داگرکری و چارمخکرین گلان آوا کرن و برای بازا روما دست به پوست کولونیالیزم کرن سیستما گلادیاتوری کرن پراتیکه و دیکتاتورین مزن درخستن هولی بیشتی 100 سالی دو دیکتاتورین مزن صدام و اساد تکچون لی دیکتاتورین میرات سدین ترکیه لسر کرکدانین خواسوارن یعنی فاشیزما 100 سالی کو بوباوی هیتلر به حکمداری رئیس اردوغان دوام دکه دوان روژن کو لترکیه بحثا پیواجوی آشتی و چارەسەریya پرسا کرد تکرین ده ریبر عبدالله اوجلان بریا شاندیا دم پارتیه گوت روشا لسوریه تکچونا پیمانا سایکس پیکوته ev gotin têne wateya ku istibdad zext û zora faşîzma 100 salî ya li herêmê hatiye hêrivandin. Kurd êdî di dariya doh de rûnanin. Bi têkoşîna nîv 100 salî her ka çemê dîrokê guhertin. Rêber Abdullah Öcalan bi aqilê we keviya mirovaniye, tevgera azadiye û ciwanên Kurd û gelê Kurd di çarçoveya diyalektika têkiliya însan û dîrokê de dîwarên despotîk yên dewleta Enqerê hêrivandin. Bi hêrivandina dîwarên faşîzma Enqerê, yek tarîtiya 100 sala navîn hate têkbirin. 2. Entelektüeliya îbretwarî bi tayberî ra gihandin teşîr bû. 3. Tehekkum û temelluk hate tunekirin. 4. Gotina li Anatolyayê yekîtiya îdeolojîk hatiye kirin derew derxist. 5. Kesayet, hissiyat û hestên nijadperestiya bi fikrê Ziya Gökalp û romanên Yakub Kadrî hatin ava kirin mahkum kir. 6. Hişmendiya paranoyak û sendroma fobîk ya civakî ku Kurd vê sendromê bi xweliya mirinê yan jî mirina bi saxî binav dikin ji holê ra kir. 7. Siyaseta afirgeriya xeşîma tarî têkbir. Jeneratörên derewan tefandin. 8. Kurdistan ji goristana asimilasyon û oto-asimilasyonê rizgar kir. Vê cihata dîtin ku piştî şerê cîhanê yê yekemîn sîstema liberal pirsgirêkên civakan çareser nake. Şerê cîhanê yê duyemîn jî daxuya kirin ku hejmara mustemlakê dîlgirtina gelan kêm nebûye. Cîhana sosyalîst jî nikar bi xwe li ber lingan bigire. Mîratsedeyên dewşirme jî di êrişên 100 salî de nikarbûn gelê Kurd tune bikin.
kolektivizma civaka Kurd ku bi pêşengiya Ocalan pêşket, sentralizma dewleta Enqerê gihan de qonaxa çokdanînê. Ev çokdanîn bi banga Dewlet Bahçelî di 15 Cotmeya 2024 hate aşkerekirin. Têkoşîna Kurdan ya anti-sentralizmê serket. Gotinên Rêber Abdullah Ocalan yên li ser pêşketinên dawî yên li ser Sûriyeyê got guhertinên li Sûriyê têkçûna Sykes-Picot de divê wateyê de ne. Peymana Sykes-Picot netew dewlet ava kirin û sîstema parlamenteriyê xist pratîkê lê demokrasî û hiqûq neanî. Berova jî vê, xedarî, hovîtiya jenosîda zêdetir bûn. Di nava sed salî de li rojhilata navîn li gelek dewletan parlamento hebûn û hene. Lê li yek welatî demokrasî û hiqûq serdest nebûye. Parlamento nebûne cihê nûnerên gelan. Gelê Kurd piştî têkoşîna nîv sed salî li dijî faşîzma qehar, gotinên Bertolt Brecht ên li ser faşîzma Hitler ku got ya bi hev re yan neyekşime bi tena serê xwe rizgarî nîne, gotinên cigerxwîn ku got eger hûn nebin yek, hûn ê herin yek bi yek esas kirtin. Ev esasî di çarçoveya banga Ahmedê Xanî de ye. Ji bo vê jî Birêz Abdullah Ocalan dibêje me hêvî û daxwaza Ahmedê Xanî bi cîhanî. Her çi qasî cîhanî faşîzma îtaat û terakî mehkûm nekiribe jî Kurdan ev faşîzm hem aşkere kirin hem mehkûm kirin. Banga Devlet Bahçelî ya Degaletali ber Ocalan mikuratina vê rastiyê ye. Sistema berdewama istibdat a Abdulhamid hate parçekirin. Kurdan cardin rastiya ku tê gotin tiştek ji ber xwe çêna be naguhere îspat kirin. Divê em hîn baştir hûr û kurtir li ser vê serdemê rawestin. Ji ber ku faşîzma Hitler ya dewletê bû, faşîzma Begzadeyên îtaat û terakî, faşîzma dewlet, faşîzma çetayane, dewlet plus çete. Faşîzma dewletê car caran û di kesayetên hin mirovan de dikare weke fantaziyên mirovî derbikeve holê. Lê faşîzma bi çeteyan hate îşqdan tu fantaziyan qebûl nake. Metodolojiya mêjiyê demsalên berê ku hatine ji bîrkirin dikine pratîkê. Mînaka wê jî metoda Ebu Sufyan e. Di van rojên ku pêngava ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û aştiyê hatiye destpêkirin, hiqûqa Mussolînî ya İtalya li Tirkiyeyê di pratîkê de ye. Ev jî tê wateya şîddeta bi hîle û kompasan tê meşandin û hişê dîrokê dikuje. Aliyekê wê jî istibdat a Abdulhamid e. Her du alî jî kuştina rûmeta mirovaniyê ne. Bi gotina Ocalan ev şîddeta cihkirina Direkeyê de ji aliyê Awgost Bebel ve weke wahşeta mezin tê navkirin. Ev wahşet sê qonaxan dijî û digêje serdema şaristaniyê. Her çi qasî John Stuart Mill azadiyê weke ola nû ya cîhanê nîşan bide jî li rojhilata navîn ev ol di vahya dîktatoran de difetise. Nû bi şoreşa Rojava dipişkive. Li Tirkiye jî bi serxweşî, aheng û muzîka nijadperestiyê ketiye pey futuhatên nû û helbestên faşîzmê dinivîse. Yek, serxweş. Du, Cemil Meriç, Sosyoloji notları û konferans. Sisi Abdullah Ocalan pirsgirêka Kurd û çareseriya Neteweya Demokratîk Rûpel 2018. 4 temellük dagirkirin, mülkkirin. 5 Ebu Sufyan li dijî İslamiyet û Cenab-ı Muhammed şerk kir. 6 Nêçîrvaniya derbasê waxşet bû, piştre derbasê barbariyê, piştre derbasê şaristaniyê bû. Mixabin li rojhilata navîn tiştek ji waxşet û barbariyê neguherî.